sawa kabisa. Imana yatubashije tukagera hano, Mungu aliyetuwezesha tukawa tumefika hapa, nibihimbarizwe. ahimidiwe. Ndabashimira cyane, Nitawashukuru sana. turaza kuririmba wenda nyuma, Tutakuja kuimba baadaye mwene data twazanye namwe, pamoja na ndugu tukiambatana na nyinyi. reka tubanze tuvuge ijambo ry'Imana. Acha kwanza tuongee neno la Mungu. Ndashimira Imana yuko yatubashishije tukaza tukagera hano. Nashukuru Mungu kwa kutuwezesha tukawa tumekuja na kufika Kuva hapa. Kasarani ukagera hano, Kutoka Kasarani hadi hapa ntabwo ari hafi, ni kure, si karibu, ni mbali, ariko uyu munsi nta jamu yahabaye. bali leo hakuja kuwa jamu. Uvuye iwacu nka saa 7:30, Tumetoka nyumbani kama saa 7:30, saa 8 n'iminota mikeya twari turaharuguru. saa 8 na dakika chache tulikuwa tumewasili. Twicaye umwanya kugira ngo tugere hano turaharuguru. Tumefika tukakaa muda Hano ambao ubwo si twagenze isaha kugera hano, na tujatembea kwa muda wa lisaa ili tufike hapa, ariko nanone muri iyo mihanda lakini katika barabarani ndashima Imana ko yaturinze. nashukuru Mungu kwa kutulinda. Kindi ndashima Imana ko iduhaye umwanya kuza hano, Mara tena nashukuru Mungu kwa kutupa fursa ya ariko kuja nshimira hapa. cyane n'umushumba twagiye tuvugana, Revera wa hano, Hususan nikishukuru Reverend wa hapa ambaye tumeongea na yeye. Tugize iminsi tuvugana cyane, aguma kumbwira kuza. Kuna muda mrefu tukiongea na yeye akiniomba kuja. Nkamubwira ko bidashoboka, Nilikuwa nikimwambia ya kwamba haiwezekani kubera ko umuntu agira impano ye, kwa sababu mtu ana karama yake. jewe impano yo kugenda yivuga butumwa si yanje. Mimi karama ya kutembea ya uinjilisti si yangu. Jewe ndi umushumba, Mimi ni mchungaji, ariko arampata, lakini akanisi timubizi uko azahata cyane, timubizi none aruhiye nyine kunzana. sasa hatimaye nimekuja. Mukubitira amashi, Tumpigie makofi. ndagushimira mushumba, Ni nakushukuru mchungaji, warakoranye no muri Shalom. hata tumefanya kazi kwa Shalom Imana rero yabaciyemo hamwe n'abashumba mwese, pamoja na wachungaji wengine nyote mpuza amatorero ambao ni umoja wa makanisa ya Shalom ndetse n'abandi. ya Shalom pamoja na wengine. Mu cyubahiro cyanyu bashumba ndabashimira, Kwa heshima zenyu wachungaji ninawashukuru kandi ndabubashye cyane, na ninawaheshimu sana kubera ko nimwe mwabigizemo uruhare kwa sababu nyinyi ndio mmejukumika kugira ngo tuze hano. ili tukuje hapa. Kutaza reka mzisiguremo, Kutokuja ntabwo mpenze, si kana kwamba mimi ni oya, wa thamani, la, ubona uko mbona bindenze gusa, bali ni zaidi ya vile ngakenera kugira ngo mbe ngumye aho ndi, kugira ngo mbanze nkure. nimetaka kubaki huko kwangu ili niendelee kukua. Ababishoboye bagende, Wale ambao wamewezeshwa waende, so kuba Imana yadukira inzira nihimbazwa. kwa kuwa Mungu ametuwezesha. Shukuru Mwese ababyeyi bari hano, abatoya n'abakuru, Imana ibahe umugisha. yote walio hapa, wakubwa kwa wadogo, Kandi Mungu awabariki. tubirijeho turanabasuhuje. Na tunawasalimu. Nakiriye mwene data dukorana, Ninapokea mkarimani. Imana iguhe umugisha. Mungu anibariki. Amen. Nazanye na Eric, Nimekuja na Eric. haguruka ye. Simama. Mwene data Ni ndugu, ni umukristo wacu tubana hariya hirya, ni Mkristo wetu ambaye tunashiriki na yeye huko, akaba umuyobozi w'urubyiruko, na ni kiongozi wa wanarika, agakora no mu ishami ry'abayumbi. pia anafanya katika idara ya Rero uombezi. nawe ndagushimiye ko twazanye, Ninakushukuru kwa Imana sababu iguhe tumekuja umugisha na wewe. cyane. Mungu akubariki sana. turaza gukora wenda nyuma, Tutakuja kufanya na kubera yeye ko nyuma, mwatuje kugira ngo twumve ijambo. kwa sababu umetulia ili tusikie neno. Reka tubanze n'ijambo, Wacha tuanze na neno. ibindi biza uko biza, Imana niyo ibikora. Mambo ambayo yatakuja, Mungu ndiye atakuja kuongoza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Wacha tusome neno la Mungu. Rero umuntu usomera wenda uzi gusoma neza, Mtu ambaye anajua kusoma vizuri atanisaidia. ibyakozwe n'intumwa, Matendo ya Mitume, abantu bose bari hano, wote walio hapa, hari abo tuziranye, kuna wale ambao tunajuana hari n'abo tuvukana, na wale ambao ni familia, hari n'abandi twabanye mu karere, na wengine ambao tumeishi na wao huko. abantu bose Imana ibahe umugisha, Wote Mungu awabariki, kandi twishimiye kubabona. na tumefurahia kwa kuwaona. Abatanzi nitwa Byicaza Moise, Majina ni hayo kwa wale ambao hawanijui. mvuye Kasarani niho ncumbitse, Ninaishi Kasarani, ngasengera mu itorero bita Rock Assembly. anashiriki kwa kanisa la Rock Assembly. Ndubatse kubera ko niko bakunze kuvuga,
Mimi nina boma, afite abana 6. nina watoto 6. Ariko izo ngibyo ntibiri mu butumwa. Lakini hayo si hayamo katika bivuze nyine uinjilisti. ukikubera ko ariko bazavuga. Nimejitambulisha hivyo kwa sababu tugiye kuganira ijambo Imana yampaye. Tunataka kuongea neno ambalo Mungu amenipea. Ijambo rifite teme ivuga ngo abantu nibakubona bakubone mu Imana. Neno ambalo linasema watu wakikuona waone Mungu. Abantu nibakubona, watu wakikuona Imana bayibone muri wewe. Mungu wamuone kupitia wewe. Amen. Amen. Abantu nibakubona gusa. Watu watakapokuona. No, haijalishi kukubona uri hano. Tacho bitwaye kukuona ukiwa hapa. Nibakubona mu muhanda. Wakikuona barabarani. Nibakubona muri plot. Wakikuona huko plot. Nibakubona iriya Oshago iriya. Wakikuona huko kazini Ushago. Abantu gusa nibakubona gutya. Watu tu wakikuona bahite babona Imana muri wewe. Waone Mungu ndani mwako. Niryo jambo tuza kuganira. Hilo ndilo neno ambalo tutakuja kutulia. Turi kumwe? Tuko pamoja. Enga bazamura ibiganza ndebe. Mpe Mungu tukufu. Mali bahumugisha. Mungu awabariki. Zakozwe n'intumwa bice 28 murongo wa 6. 28 Matendo ya Mitume mstari wa 6. Usoma rasoma gusa ico uwo murongo wa 6 gusa. Ni sura hiyo ama mstari. Arongera subira inyuma ibyakozwe n'intumwa 14. Mara tena kitabu ni hicho 14 n'umurongo wa 8 na aya yake ya 8. Kugeza ku 11 hadi 11. Agire dusome. Mundu usoma wa hano ninde? Huyo. Okay. Some mu izina rya Yesu. Zakozwe n'intumwa 28 ku murongo wa 6. Gusa wonyine. Aravuga ngo babandi bategereza yuko ari buzimbe cyangwa ari bupfe akindutse. Babandi Bwana sifiwa sana. Amen. Babandi wao bategereza yuko wakadhani ya kuwa bategereza yuko ari buzimbe cyangwa ari bupfe akindutse. Ijambo babandi ririmo ibintu byinshi, ririmo nabantu benshi. Neno hao kuna mambo mengi. Harimo abapagani, kuna pagani, harimo abatemera Imana, kuna wale ambao hawaamini, harimo abahakanyi, kuna wale ambao wanamkana, harimo nabanebwe, kuna wale ni wadhaifu, harimo nifungwa zari zifunganwa na Paulo, kuna wafungwa ambao walikuwa na Paulo kuricokirwa, na wengine ambao walikuwa katika kisiwa hicho. Bwana sifiwe sana. Bategereza yuko ari buzimbe cyangwa se ari bufe. Wao wakadhani ya kuwa atazimba. Ariko bamaze umwanya munini bategereje. Babona ntacyo abaye. Bagira umwanya munini. Bwana sifiwe sana. Wakawa na wakati mrefu. Urihangana aho usoma ari genzo umuntu asoma twatuvugana nawe. Ntibikugora. Bwana sifiwe sana. Amen. Ariko bagize umwanya munini sobano. Wao wakadhani atakuwa atavimba ama atakufa. Bagira umwanya munini bategereje yuko Paulo ngo apfa. Wakasubiri ya kwamba Paulo atafariki. Bagira umwanya munini bategereje ko Paulo abyimbirwa. Wakawa na wakati mrefu wakisubiri kama atavimba. Ukunda abantu bari mu gutwara imyanya minini bategereje ibyago. Mnasikia vile watu wanasubiri mambo yatakao kuwa kwa watu. Babandi ngo bagira umwanya munini. Hao wakachukua muda mkubwa. Ngo bategereje ko Paulo ari bufe. Wakisubiri Paulo akufe. Amen. Amen. Babandi hao bagira umwanya munini, wakachukua muda mkubwa bategereje kubona Paulo abyimbi, wakisubiri ya kwamba Paulo atavimba. Ngabo rero abantu bikigi ndio hao watu wa sasa. Na abantu badategereje kubona Imana hari ikikora cyiza ku buzima bwabo. Ni watu ambao wanasubiri Mungu asifanye mambo mazuri kwa maisha yao. Aho bari, lakini mahali ambapo wako bategereje kubona ufa, wanasubiri waone wewe ukifa. Yani magambo bari bategereje celebration gusa. Mambo mengine walisubiri ndio washerehekee. Waseme Paulo amekufa. Hanyuma bavuze ifirimbi. Alafu washerehekee. Pulize. Hao bari hamwe walikuwa pamoja. Ngo bategereza ko Paulo afa. Wakisubiri Paulo afe. Ntiyapfa. Lakini hajakufa. Barahindura. Wakabadili. Muziko. Mnajua ya kwamba tubaye mu isi, tuko ulimwenguni, ataruko Satani shaka ko tubaho. Si mapenzi ya shetani. Muziko tubayeho. Mnajua ya kwamba tunaishi uko babandi badashaka ko tubaho. Wale hawataki tuishi. Hello? Hello. Tuzamuri ibiganza. Tumpe Mungu utukufu. Wenga bagira gwe. Tumpe pe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen.
wewe turaziranye uyu wacu wegere sende wigize intebe hino. Mana nzagushimisha umutima wanje, nzavuga ibigwi by'amaboko yawe, nzavuga ineza yo wangiriye Mana we, byabihe byari bikomeye warabirinduye Mana. Tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Babandi bari hamwe, hao wakiwa pamoja, harimo abagabo, kulikuwa wanaume, harimo abagore, kulikuwa wamama, harimo abahungu n'abakobwa, bose ngo bari hamwe bategereza ko Paulo walikuwa pamoja wakisubiri Paulo afe. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Hari Imana iziceceka ariko ihaye vibrira indani. Kuna vile Mungu hunyamaza lakini kiundani ana vibrate kugira ngo ize kugaragara nk'Imana, ili akuje kuzihirika kama Mungu. Babonye ko adapfuye, wakiona ya kwamba hajakufa, barongera barahindura, wakabadili msemo, baravuga ngo nubwo adapfuye, wakasema hata kama hajakufa isumira cyari murimo kiragenda ge, bado sumu imo ndani mwake ndani babandi bagira analyze adasana na uchambuzi sana. Baba barimo abanyabwenge babandi, wako na wataalamu, na abantu batanga analysis zikomeye cyane, ni watu ambao wanachambua sana. Baravuga tu isumu y'inzoka, wakasema sumu ya nyoka, batangira gutanga analysis, wakaanza uchambuzi. Ati hari igihe iza yitonda, wakasema kuna mara inaenda polepole na basirikare bari mu kulingana na kinga ambazo ziko mwilini. Ifata ikomo umuntu agahitafa, kuna vile mtu akiumwa na baravuga ngo reka dutegereze kwa, lakini wakasema wacha tusubiri pengine atakuja kukufa. Tibabiona, hawajaona. Komeza, endelea. ngo babona ntacyabaye. Hanyuma wa mwanya muri Biblia ndizivuga umwanya wa spendings, Biblia inasema muda ambao walichukua, ariko wa mwanya wabo icyo Biblia ivuga wapfuye ubusa, lakini muda wao uliwafia. Paulo ndi yapfuye, Paulo hajakufa, Paulo ndi yabyimbiwe, hajavimba. Hanyuma ngo babona ntacyo, babona ntacyabaye, barahindura bati Imana, amen. Wakabadili, subiramo, barahindura, babona ntacyabaye, babona ntacyabaye, barahindura bati ni Imana, amen. Ni Imana ihindura amateka. Se babari ibyo bagi barenze, mufate mikrofone, sinzi kuririmba ariko nkenera abantu baririmba. Freddy utakuja huko. Ni Imana ihindura amateka. Anyway, Bwana asifiwe sana. Amen. Soma ibyakozwe n'intumwa, soma Matendo ya Mitume ibice 14 n'umurongo wa 8 kugeza ku 14. 14:8 hadi. Musigare ku ijambo rivuga ngo abantu nibakubona, tubaki kwa neno ambalo linasema watu wakikuona babone Imana muri wewe, waone Mungu kupitia wewe. Amen. Muntu nagusanga aho wicaye, mtu akikupata mahali huko, tarangazwe n'imyenda n'intebe wicayeho, abone Imana. Asizubai na mavazi ama kiti ulichokikalia, bali aone Mungu. Kugira ngo abantu babone Imana muri wewe ntibisaba kutera haleluya, ili watu wamuone Mungu ndani mwako, haiombi ushauti haleluya, nta nubwo bisaba gusimba cyane, haiombi pia kuruka. Oya, la, kubera ko birizitura ngo Abafarisayo, kwa sababu Biblia inatuambia Mafarisayo bagiraga character zabo, walikuwa na desturi yao, bakenera kugaragaza ibitabarimo ariko bakabigaragaza inyuma, walitaka kuzihirisha mambo ambayo hayamo ndani mwao, lakini wayazihirishe nyuma. Tugira mu gitabo cya Matayo ibice 6 umurongo wa mbere 6 mstari wa kwanza katika kitabu cha Matayo. Yesu yaravuze ngo ntimugakore ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babashime. Yesu akasema msifanye mazuri mbele ya watu ili wawasifu. Abafarisayo ni abantu bakunda kumanifestingisha cyane ibyo bakora ariko bitari ndani. Mafarisayo ni watu ambao walikuwa wanataka kuzihirisha mambo lakini undani hawakuwa. Bandi bagiraga n'imyenda bagenda bandika title zabo hano aha, na walikuwa na mavazi waliandika kazi ambazo walizifanya. Na abantu bakundaga kuvuga ibyo badakora. Ni watu walipenda kusema mambo ambayo hawakufanya. Ariko nibyatumye bataba Abafarisayo. Lakini haijasababisha wasikuwe Mafarisayo. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo, ndio maana neno limesema abantu nibakubona, watu wakikuona. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Iyo abantu bakureba, watu wakikutizama, hari indi myandiko itazigaragara ariko iriya ariko igaragazwa
Kuna maandishi ambayo yako huko ndani lakini yanadhihirisha garagazwa n'ibindi n'izindi communication ziri mu mutima w'umuntu. Yanadhihirishwa na yale ambayo yako ndani yako moyoni. Hari ibiri mu muntu bitabona n'abanyamubiri. Kuna mambo ambayo yako ndani ya moyo lakini bibonwa n'abandi mwanditsi yanditse. Paulo yarabivuze. Paulo akasema. Yaravuze ngo abanyamwuka. Akasema wenye roho. Ngo nibo basabumva iby'umwuka wundi. Ndio usikia mambo ya roho. Hari abanyamwuka bumva iby'umunyamwuka wundi yavuze. Kuna watu wa roho ambao wanasikia kile ambacho roho amenongeza. Hariho n'abanebwe. Na kuna wale ambao ni wadhaifu. Bamenye iby'abanyamwuka. Ambao wanatambua mambo ya roho. Mugihe imbuto z'abanyamwuka zeze hanze zikagaragara. Wakati mambo ama matunda ya wenye roho. Hari abantu baza abantu bakijijwe n'abadakijijwe. Kama kuna watu ambao wanatambua watu ambao wameokoka na wale ambao ni wapagani. Abapagani nibo baza abantu bakijijwe muri uno muhanda. Wapagani ndio wanajua watu ambao wameokoka katika mji. Nibo bazi n'abashumba bihagaze mu neza. Na ndio wanatambua pia wachungaji ambao wako imara. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Amen. Amen. Dusomera. Zakozwe n'intumwa ibice 14 ku murongo 8 kugeza ku 16. Haravuga ngo Irusira hari umuntu wavutse arema ibirenge. Ntabwo yari yarigeze atambuka. Yego. Uwo yumvise Paulo avuga nawe amuhanze amaso. Abona ko afite kwizera kwa muhesha gukizwa. Yego. Avuga ijwi rirenga ati zuka uhagarika ibirenge byawe weme. Yego. Araba mbaduka. Aratambuka. Abahateraniye babonye icyo Paulo akoze. Yego. Bavuga ijwi rirenga mu runya Rukoniya bati Imana zitumanukiyemo zishushanije n'abantu. Amen. Amen. Naho ni hapo. Imana zitumanukiyemo zishushanyije n'abantu. Yego. Mungu ametushukia kwa sura ya watu. Kubera umwanya rero reka twinjire mu ijambo. Wacha tuingie kwa neno. Abantu ni bakubona. Watu wakikuona babone Imana muri wewe. Waone Mungu ndani mwako. Iyo ni isengesho ngize iminsi mpaye nsenge. Hilo ni ombi ambalo nina siku nikiombe. Hari ibintu nibaza sinzi namwe nimba muza muzi. Kuna mambo ambayo najiswali sijui kama na nyinyi mnajiswali. Hari ikibazo nibaza kandi wenda bimwe ndabizi ariko ibindi bikancanga. Kuna swali ambalo ninajiswali, kuna yale ambayo najua lakini mengine yananichanganya. Ariko impamvu mvuga ngo birancanga. Maana ninasema yananichanganya. Mbabazwa, ninahuzunishwa n'abatizera na watu ambao hawaamini bategereje kwizera yuko bakubona mu bandi bantu ambao wanasubiri waamini kama wanakuona miongoni mwa watu. Hanyuma abo bari bategereje ko bakora kugira ngo bakizwe, na wale ambao walikuwa wanasubiri ili wapone, hanyuma bakabura ico babona, wanakosa kile ambacho watakishuhudia. Bigatuma abantu bakomeza guheneberera mu byaha. Inafanya watu waendelee kuingia huko zambi. Ikibazo mfite ni ikihe rero? Shida ama swali ambalo niko nalo. Ni ikibazo cyo kumenya ngo yarakijijwe cyangwa ntakijijwe. Ni swali ambalo linasema huyu ameokoka ama la. Kubera ko amadini dutuyemo, kwa sababu madhehebu ambayo tunayaishi, hari abantu yisa batagatifu barakizwa bagera ku rwego rwiriya hejuru. Kuna watu ambao madini hayo yamewatakasa wakafika kubera impamvu runaka tudashobora kumenya, kwa sababu zingine ambazo hatuwezi. Ugasanga umuntu n'umuyumbe muri iri kanisa, unapata mtu ni muombezi katika kanisa hili, ariko hano hanze ntibamuzi nk'umuyumbe, lakini nje hajulikani kama muombezi. Ugasanga umuntu n'umushumba, mtu unapata yeye ni mchungaji mwitorero runaka katika kanisa fulani, kubera ko abantu bose ntabwo ariko bahamagaye ko bashumba, kwa sababu watu wote wajaitwa ili wawe wachungaji. Haiwezekani. Aba bashumba bose dufite muri Kenya, wachungaji wote ambao tuko na wao Kenya, n'abari Burundi n'abari muri Afrika yose, Afrika yote mzima, habonetse kristometre. Kama kuna kipimo ambacho kinapima Kristo, hanyuma igapima temperature z'ubukristo na kupima kiwango cha Ukristo, na qualification zisabwa n'umuntu kugira ngo abe umukristo, na qualification ambazo zinazihirisha mtu ili awe mchungaji. Simbizi ko ico gipimo abantu bose bokirenga. Sijui kama kipimo hicho watu wengi wanaweza. Habonetse nanone n'igipima hata kunaonekana kile ambacho kigaragaza uyu muntu nimba koko ari umukristo cyangwa atari, kama mtu ni mkristo sahihi ama mpagani. Hanyuma bakavuga ngo nanone abo bazosanga batujuje, na kusema wale ambao tutapata kama hawajatimiza baba demoting wawatoe. Ko murabona gute ni mwisubiza ariko ntimusubize, mutajipea jibu. Ikibazo rero gihari ni iki? Shida ambayo iko ni aba madini kuza ko ari bo bakomeye, wale ambao madini yanafanya watu wakubwa, ariko Imana bo iyo ndibone ko ari bo bakomeye, lakini Mungu haone kama ni watu mashuhuri. Hanyuma Imana ikabona bakomeye, amadini atabona ko bakomeye. Mungu huona wale ambao ni mashuhuri, lakini madhehebu yasione wao. Akavuga ngo ese bari mukuri nabahe? Mtu anajiswali, je, wale ambao wako kwa njia hapa duniani tulini, harabazamuwe mu ndera, kuna wale ambao wamekuzwa kandi badakijijwe,
na wao hawajaokoka. hanyuma hari abandi bashizwe hasi. Kuna wengine ambao wamewekwa chini, kandi aribo bakijwe kuruta baba, na hao ndio wameokoka kuliko wale. Alafu mwishowe naona mambo yanaelekea. Ndio maana dunia hii ifite systeme, ina system yo gucanganyikisha abantu, ya kuchanganyikisha watu. Kandi nta kindi satani ashaka, na lengo la shetani ni kugira ngo umubare w'abakizwa ube muke cyane, ni ili idadi ya wale ambao wanaokoka iwe chache. Aje gukizwa, kama mtu amekuja ili aokoke, hanyuma uwasanga hana haramisha, yule ambaye atampata hapa akiabudu, arahasanga mugenzi wao babana mukabari, atapata yule ambaye ni ndugu yake ambaye wanachangia huko katika. Mtu akija hapa kanisani, arahasanga baraye basamba, atapata yule ambaye wamefanya uzinzi usiku. Wa muntu warushaje gukizwa, unapata yule mtu amekuja akiwa amekuja kazagira inzara n'inyota yo kuza mu rusengero. Ni lini atakuwa na kiu na njaa ya kuja kanisani? Hari n'abandi bakomerekera mu rusengero, na wengine ambao wanaumia wakiwa kanisani. Kandi Yesu yaravuze ngo abarushe n'abaremerewe, na Yesu alisema wale ambao wamechoka, muze musange ndabaruhura, John mnipate nitawapumzisha. Hari abaza bafite imitwaro bakije mu miryango yabo, na wengine ambao wanakuja na mizigo kutoka familia, baje kugira ngo bakizwe, wanakuja ili waokoke. Bashikano bagasanga baje muri fro, wanapofika hapa wanapata kama wamekuja baje ku rugamba, wamekuja katika vita. Muri fro ni ku murongo w'imbere, wamekuja katika vita, bagahurira na mabomba bene yandi yazagatusha, wanapatana na mabomu yale makali. Mundu wali waje ari indembe, mtu ambaye amekuja akiwa mahututi, agasubira yari muri koma, anarudi akiwa mahututi. None se ko murabona, je, mnaona ibi bintu bizagenda, mambo haya yataendaje? Na kaga gakome, ni hatari kubwa. Mu buryo abasenga, kiwango bagomba gusenga cyane, lazima wana maombe waombe sana, kwa sababu ni bintu biteye ubwoba, ni mambo ya kutisha. Wanasifiwe, asifiwe Yesu. Ariko nubwo bimeze gutyo, lakini hata kama mambo haracari ibihumbi byinshi bitarapfukamira bayari, lakini kuna mamia ambayo haja. Nubwo bimeze uko bimeze, hata kama mambo yako hivi, abantu bose ntubashira mu bari wabangana, watu wote usiwaweke katika. Yaravuze ngo niwe wenyine usigaye, Eliya akasema yeye ndiye amesalia. Imana iramubwira ngo haracari ibihumbi 7. Mungu akamwambia kuna 7,000 bitarigera bifukamira bayari, bado hawajamuinamia Baba. Biblia yatubwiye ngo babandi, Biblia ikasema hao ngo bategereza ko Paulo ari bufe, wakasubiri Paulo afe, ntibabona apfuye, lakini hajakufa. Bategereza ko avimbirirwa, ntibabona ko avimbirirwa, wakasubiri avimbe, lakini ijafanyika. Babandi hao bategereza ko hagira ikintu gihinduka kuri Paulo, wakasubiri kama kuna kile ambacho kitabadilika. Ngo babonye ibyo bibwira bitabaye, walipoona kama mambo barahindura, wakabadili, baravuga ngo uyu, wakasema huyu ntabwo ari wa wundi Paulo tubona, si yule Paulo ambaye tunaona, ahubwo ngo ni Imana, bali ni Mungu. Bavandimwe, ndugu zangu, abantu bagomba kukubona mu Imana, watu lazima muone Mungu ndani mwako kila wakati, haba mu mahoro, katika amani. Abantu bakubone mu Imana, watu waone Mungu kupitia wewe. Nuzabuhaze wariye neza, kama wewe umeshiba, abantu bakubone mu Imana, watu wamuone Mungu. Nugira amahirwe ugatunga, kama wewe umetajirika, ukagira amazu, ukagira n'amamodoka n'ibindi, na manyumba na magari na mambo mengi, tumusuzugura Imana ngo yiveho. Usimdharau Mungu na abantu bazakubone mu Imana ukize, watu waone Mungu ukiwa tajiri. Abantu bazakubone mu Imana uri muri Amerika, watu wamuone Mungu ukiwa Marekani. Abantu bazabone Imana muri wewe uri mu bihugu by'Uburaya na handi. Watu waone Mungu ndani mwako ukiwa katika nchi za Ulaya. Abantu bazakubone mu Imana uri mu bibazo. Pili, watu waone Mungu wewe ukiwa katika ukiwa umelala nje. Ariko abantu nibakubona bakubone mu Imana. Lakini watu wakikuona waone Mungu. Abantu nibakubona bahere ko bahimbaze Imana. Watu wakikuona wamtukuze. Nta hantu nahamwe abantu batagomba kubona mu Imana. Hakuna mahali popote watu. Uyu Paulo tuvuga, Paulo ambaye abantu bamubonye mu Imana afunzwe. Watu walimuona Mungu kupitia yeye akiwa Biblia zitubwira ngo bari barokotse mu nyanja. Walikuwa wamenusurika baharini. Hanyuma ngo bambutse kuri kiriya kirwa cha Merita. Walipofika huko katika kisiwa, ibyo ari byo byose watu wakasema uyu mugabo Paulo, huyu Paulo ni igisambo gikomeye, yeye ni jambazi sugu. Umuntu urokotse amazi, mtu ambaye amenusurika maji haya, none inzo kiramurumye na nyoka hii imemuuma. Rabatuye umuntu, akasema mtu huyu, ndio bavuze ngo arafa, ndio maana wakasema atakufa, atavimba, ariko ntibabona, lakini hawajaona hai. Baza kubona Imana, wakakuja kuona Mungu muri we ndani mwake. Ibi bimenyetso rero biranga. Bwana sifiwe sana. Amen. Biranga umuntu ufite Imana muri we. Ishara ambazo zinadhihirisha mtu ambaye kuna Mungu ndani mwake. Ni kihe kizatuma ubona umuntu ukamuona mu Imana? Ni nini ambaye itafanya ukiona mtu uone? Nizongeye kubabwira rero. Ndio nitakayowaambia. Hanyuma twihuta. Ndio tukuje kwa haraka. Tuko pamoja. Tuzamuri biganza. Tumpe Mungu tukufu. Mungu wetu ajabu. Ajabu. Mungu wetu ajabu. Ajabu. Mungu wetu ajabu. Ajabu. Hari bimenyetso nanone biranga bitandukanye abo bantu. Kuna
ishara ambazo zinatofautisha watu hao. Kubera ko dufite n'abateka mutwe benshi cyane. Kwa sababu tuna wale wakora wengi. Joro umuntu twaganiriye. Jana kuna mtu ambaye tulizungumza. Nambwira ngo harabateka mutwe yahuye nabo. Nikamwambia akaniambia kama kuna wakora ambao wamepatana na yeye. Ngo bamurya $300. Wakaja kumuchukua pesa $300. Ngo bamusengere. Ati wamuombe. Aramubwira ati gahunda. Wakamwambia mpango. Gahunda ahantu bagomba gusengera ni hagati y'ibihugu n'ibirebi. Mahali ambapo lazima tuombe ni katikati ya nchi hizi na hizi. Arambwira kibazo ntiyababajwe n'amafaranga yatanze. Akaniambia hajahuzunishwa na pesa alizozitoa. Ahubwo ngo yababajwe ko yamaze kuzibohereza bakizaho telefone. Bani alihuzunishwa na vile aliwatumia pesa alafu wakatoa simu. Gezubu nta yandi makuru afite. Hata sasa hana habari yao. Kandi mbere yo kuzibona mbele apate hiyo pesa bamubwiye nyine iterabwoba rikomeye cyane nkaba muri mukubona walimutishia ni ikintu gikomeye cyane ni vitu ambavyo ni vigumu sana ndetse kitarengeje iyi minsi ngana gutya ambacho si zaidi ya siku hizi kigomba kurenza iyi minsi si lazima iyi minsi irangiye iyi gahunda itarakogwa siku hizi zikiisha kama tujafanya kitu gishobora kuba happen ni ikintu gikomeye cyane kitu ambacho kitafanyika katika familia yake umuntu aravuga atahanga ahugira umuntu kubera ko twese dukunda ubuzima akasema la kuliko kitu hii ifanyike kandi nimba hari umuntu uzusaba Imana kugira ngo arambe mbabamo kama kuna mtu ambaye naomba Mungu ili aishi maisha marefu mimi ni miongoni ngo wampamagara ngo ubunyine ngo nakwitaba mimi sina unafiki ule wa watu wakisema wampamagara ikanitaba yonyine yeye mwenyewe akiniita ariko je Imana nzasaba Imana ngo izampe kuramba lakini mimi naomba Mungu anipe maisha marefu hanyuma ngo ifaranga arazitanga na pesa akapeana ahitakizaho telefone wakatoa simu ndambira ati kibazo sa amafaranga akaniambia shida si simu naje gukomera nimekuja kuimarika ngo yarampamagaye yumvishije ijambo nabwirije alinipigia akisikia neno ambalo ni ijambo nabwirije wacu rivuga ngo imbaraga zimiri zine imbaraga neno ambalo linasema nguvu ambazo meza nguvu zingine kubera ko nasanze muri kino gihe kwa sababu wakati huu nimepata Satani yabivzemwe abantu ubwoba shetani alipanda woga ndani ya watu cyane bwagiza bitwa ko basenga na woga hususan kwa watu ambao wanaomba aho kwamamaza ubugari bw'Imana bamamaza ubugari bw'ibibazo kuliko kusema ukubwa wa Mungu wanasema ukubwa wa abantu nibavuga Imana ishobora byose watu hawasemi Mungu mweza yote abantu bicara berekana ikibazo kugikomeye gishobora kukwica watu uzirisha ukubwa wa shida hanyuma nababwirizaga hejuru y'imbaraga zimiri zine imbaraga ni wahubiria nguvu ni zaidi ya nguvu zingine ya jambo ryo muri kuva katika kitabu Inkoni ya Aroni fimbo ya Haruni ngo yashize imbere ya Farao fimbo ya Musa hanyuma guhinduka inzoka ikabadilika kwa Farao ngo atumiza abakonikoni n'abafumu bose bo mu gihugu Farao akawaita waganga na wachawi bose ngo bazana inkoni bene za zindi zisumbiya Mose wote wakakuja na fimbo zaidi ya ngo bayirambika nabo hasi hinduka inzoka wakaweka mbele ya inkoni ya Aroni fimbo ya Musa imiragora zanzoka zose ikameza zile zote hanyuma babwira ukundu dufite imbaraga zimiri zine imbaraga nikawaambia vile tuko na nguvu ambazo zinameza nguvu mwanya dufite hatuna muda wo kwicara tuvuga imbaraga z'abadayimoni wa kukaa tukisema nguvu za demons munuve cyane bavandi munisikize sana ndugu biri mukugeraho bintera umujinya jewe mimi kuna mara inani tuzageza ryari tutafika lini abantu bazakura ryari watu watakuwa lini abantu bazamenya Imana ryari watu watamjua Mungu lini nigute tuzohira mu tundu vipi tutaishi katika twavuza Imana imbaraga zayo zikuri bitanga tuseme nguvu za Mungu ambazo zinafanya miujiza Imana birize tubura ngo ni Imana ibera hose cyane Biblia inasema ni Mungu ambaye anaishi mahali popote Imana ibera hose cyane na ni Mungu ambaye anaishi mara moja kubera ikidashobora gukora ibyo abantu badakora kwa nini Mungu hawezi fanya zaidi ya yale ambayo mtu akaniambia ili jambo ryaramfashije rankiza mpe bifaranga zanje neno hili limenisaidia alafu pesa hiyo nikasema wazera ko Imana ishobora byose lakini nikaamini ya kwamba Mungu ni mweza yote ngono hagati ya biriya bihugu Imana ishoboye kuhagera hata katikati ya nchi hizo Mungu ana mamlaka ya kufika huko watu ambao wanapanda uoga katika watu wengine si impinga kwa barozi batabo sitapinga ya kwamba warogi na wachawi hawako na siwa support la habe nabuki hata Imana namenye lakini Mungu nilemjua sishobora kurara ndasinzire ngo muroza ari hano siwezi lala bila kusinzia ati arabandi atakira mukanya nabandi kuna wengine ambao hata hawezi msalimia nguyu yarakeketse ati huyu
maybe niba ufite Imana kama una Mungu uyu nguyu akagira ibirozi huyu naye ni mchawi nigute ninyi umurozi kandi ari ufite Imana ni vipi nitamuogopa mchawi na nikiwa na Mungu? Ngo tuzakandagira inzoka Yesu akasema tutakanyaga nyoka za scorpio tuzazikandagira tutakanyaga kandi ngo tuzarya n'ibitwica ntacyo bizadutwara tutakula vile ambazo inaweza kutuua na watu wanatishika analala bila kusinzia. Hano hari igihe Kongo kitavuye hano ngo abantu barapfa. Ati hapa kuna irizi Imana icerekana why idashobora kukirangiriza wote. Mungu aliyozihirisha ile irizi kwa nini hawezi? Imana isumba byose. Tuna Mungu zaidi ya yote. Abantu ni bakubona. Watu wakikuona bakubone mw'Imana. Waone Mungu kupitia wewe. Biblia ngo Paulo. Biblia ikasema Paulo wasanga umuntu wavutse ari kirema. Akapata mtu aliyezaliwa akiwa mlemavu. Hanyuma ngo aramusengerera kira. Naye akamwombea na kupona. Abantu baravuga ati no. Watu wakasema ni bitangaza bibaye. Ni miujiza iliyofanyika. Nasomye. Nimesoma. Sanga ngo Paulo na Barnaba. Nikapata Paulo na Barnaba. Ngukunda abantu baboge. Waliposikia vile watu wamewasherekea. Hasi bambara ibigunira. Wakaanguka na kuvaa ngo baracika na kutoroka. Kubera ko babonye icyubahiro kiri aho ngaho. Kwa sababu waliona heshima ambayo ilikuwa. Babahereza atari icyubahiro cyao. Walisema heshima hii ngo babona ko abantu bataramenya imbaraga z'Imana. Wakasema watu hawajagundua nguvu za Mungu. Mureke duhumuke. Wacha tu mureke tuvibuzi tafadhali. Tufunguke macho. Tusenge twenyine. Tuombe peke yetu. Yego nabandi nibaboneka ni sawa. Ndio wengine wakipatikana ni sawa. Uzimpamvu ubuyobe bwose bwuzuye mu bantu. Unajua ni kwa nini watu wamepotoka? Kuko abantu batagisenga. Ni kwa sababu watu hawaombi. Na ahubwo barasengesha. Na watu wanaenda kuombewa. Nukuri ngusengera ngo uri Masaina. Ati wewe ambaye uko Masaini uniombee. Ngusengera kama mwezi liste ya shida na matatizo. Anamuambia mahitaji yake. Na wewe wako iki? Wewe unafanya nini? Umurye gusa. Wewe ukule tu. Uzugu mugone gusura ryamye. Ulale tu. Hanyuma abandi ngo bagende bagusengera. Na wengine ati wakuombee. Kandi abangaba ni nabo bagiza abayumbe gutya. Ni hao pia ndio wamefanya ombezi. Ngunda koreza 5,000 kugende ngo bamufata icyumweru cyose. Ati nitakutumia 5,000 uende uchukue wiki yote. Ngo mu rugo ndahamenya. Ati nyumbani nitajua. Ngo nawe ugumusenge gusa. Alafu wewe enda mlimani. Masengesho y'abandi ashobora kubeshaho umuntu. Hakuna maombi ambayo yanafanya mtu aishi. Mbabwiza ukuri kose. Niwaambie ukweli. Ndio mambo mutagitora nabo basengera. Ndio maana hata mchague watu ambao wataombea. Kuvuga ngo mana. Kila mtu ambaye anasema Mungu. Nao urafukamye ngo bagusengera kwa wewe umepiga magoti ati Yesu yaravuze ngo bavuga ngo mana. Yesu akasema wale ambao wanasema ubwami bw'Imana. Hao sio wataona ufalme. Keretse abakuri byo data wo mwijuru ashaka. Bali wafanyao matakwa ya Mungu. Kubera iki twizera impano? Kwa nini tuna amini karama kuruta imbuto z'umwuka wera kuliko matunda ya Roho Mtakatifu? Hiyo ni shida. Why twizera impano? Kwa nini tunaamini karama? Kubera iki twumva ko umuntu nimba akoze igitangaza? Kwa nini tunasadiki yule ambaye anafanya muujiza? Ndio tusikie kama mbingu kureba impano. Si lazima ikingenzi ni ukureba imbuto. Cha muhimu ni kuangalia matunda. Umuntu ukose bino yerizihe imbuto. Je, huyu ambaye amefanya haya ana matunda gani hapa nje? Timwozumva kubera ko bamwe bafite abakomisioneri gusaba gusa. Hamwezi elewa kuna wale ambao wanaombea. Hamwezi sikia. Nimero za benshi mu matelefone n'abasenzi gusa basengera. Simu za wengi kuna namba za wale ambao wanaombea. Niyo mpamvu mwabaye baoga. Ndio maana mmekuwa waoga. Kumvikindi cyose ngo musengere ndafuye. Kila kitu mniombee ninakufa. Imbeba nitambuka ni panya akipita, inyabu ni changa, paka akipita. Ese nibishake byose bibihiko. Hata kama inaweza kuwa irizi zote. Umuntu usenga Imana. Je, mtu ambaye anaomba Mungu yogira ubwo wabigeza harara dasinzira. Anaweza tishika kiwango ya kulala bila kusinzia. Wakristo ambao tunaelekea. None kumurabona ibibazo biri hano imbere tuzobyihanga. Mnaona shida ambazo ziko mbele tutakuja kukabiliana nazo. Tuzagezaho tuvusha amaraso mu ndamara turwana n'icya. Unaona wakati ambapo hatujatoka damu ya kupigana na dhambi. Hamsikii. Kubera ko mufite abasenzi hari abandi bari mukubaka. Muna wale ambao wanaombea. Umuntu utazusenga. Mtu ambaye haombi. Ariko yubaka inzu. Lakini akijenga nyumba. Yubaka ngo ni cyumba cy'amasengesho. Anajenga pia chumba cha azananirwa no gusengera muri salo. Hata aombe huko siti. Ariko cyumba kacubakiraga ngo abandi basenzi bazabasa. Lakini chumba ile anaijengea akamagura kaunga akaishiraha na ananunua unga na kuweka nido akaishiraha ngaha. Na kununua maziwa na kutenga. Abandi ngo basigagura na za brosada zo mu cyumba bakazishirana. Na wengine hununua na korogate. Namasume bashitsi siko biri mukubera na towels za wageni. Muri mukona benshi bagenda ntibataye mwagizo niki. Mnaona wengine wanaenda bila kurudi. Ushikira muzumba bishashi bifite batera zigera bene hanga. Wanafika huko wanapata vyumba ambavyo umuntu kararya uko atazarya wiwe. Mtu anakula kama vile akarya uko atazarya wiwe. Analala vitofauti na vile analala. Kandi bakamuga ati initeni iyi na wanamwambia utakachotaka chochote utachukua. Baadaye nasema mimi sipati mtu. Lakini madam yuko. Chochote ambacho mtataka mke yuko hapo. Sinshobora kuba imbata yundi muntu. Siwezi kuwa mtumwa wa mtu mwingine. Siwezi.
siwezi na haijafanyika kwangu. Ati mtu anifungie ati ameenda kazi, ati nibaki nikiomba, yeye aende shinde huko jioni aseme Mungu amesema, na arudi ati niko na vita hapa nje, ati fulani ndiye anasababisha, akaanza kaguheza guideline, anakupa list ya hanyuma nawe washa guhumiriza wewe wahaze, na wewe ambaye umeshiba uhanura ibinyoma, unaweza tabiri uongo. Mtu akipiga hivi fulani ndiye anakutatiza. Wacha kujifananisha, wacha kujifananisha, kwa sababu vyumba hivyo havitakuokoa. Hello. Amen. Amen. Yale ambayo nasema si sahihi. Mungu atusamehe. Icyo nshaka kuvuga niki? Ninachotaka kuongea ni nini? Ndashaka ko abantu bose basenga bonyine. Ninataka watu wote waombe peke yao. Nimba habonetse nabandi baguha musada, kama kuna wengine ambao watakusaidia, nibaboneka ariko batangi usenga, wapatikane, lakini wakupata wewe ukiomba. Kurumva neza? Unasikia vizuri? Wewe tu ni kuombewa. Kuja kuryama bagusengere. Utakapolala uombewe. Umutwe nukurya bagusengere. Kichwa kiuma uombewe. Naho paracetamol ugakoze ngo bagusengere. Mahali ambapo paracetamol ingefanya ati uombewe. Ndio pharmacy ngo bagusengere. Ukiuma tumboni ati uombewe. Umugongo nugira ngo bagusengere. Mgongo ikiuma ati uombewe. Siwuzo wote isengere. Je, wewe utaishi bila kujiombea? Unaanza kukurasha mwijuru. Ati baadaye useme kama wewe unaenda. Utaenda mbingu ya nani? Usoja mwijuru ryani? Utaenda mbingu ya nani? Usoja mwijuru ryacimwe ba Esther. Utaenda mbingu ambayo ni Rachimwe ba Dawidi. Njia ambayo ilipita kwa Danieli bachi. Kina Danieli mahali walipita, ambao walifika kwenye tundu la simba. Tuwe kurya gusa no kwambara tudasenga. Tuishi tukivaa tu na kula bila kuomba. Ni wamara gutwara ifaranga ngo banyaze ngo nawe nabateka. Watakapochukua pesa yako alafu uanze ati nimepata na wewe ndio mkora wa kwanza. Ndio. Kutabivuze mbere muri mukuna gutanga amafaranga mu makanisa musengeramo, mnashindwa kupeana pesa mahali ambapo mnaombea, mnaenda huko kupeana katika milima na vyombo kuza ngo urabona ngo hari faranga ngo abantu ngo ikina biki, wakikunyanganya ndio unakuja unasema ati kuna pesa hiyo wabatware na masaka, wawachukue hiyo pesa, hata hizo bags ubimenya ndio mtakupa. Wanapiga ngoma twende kuomba, lakini hamtaki. Yewe tuje gusenga, twende kuomba ngo yayi la ngo afitanye gahunda n'undi muntu, ntibakivuga amazina yabo bagiye gusanga, hawana hawasemi majina ya watu ambao gahunda y'undi muntu ngo dufitanye, ati niko na appointment na mtu. Abantu nibakubaza nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. Abantu nibakubaza kukuhorana amahoro nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. Haleluya, haleluya. Ikimenyetso cya mbere, ishara ya kwanza kiranga umuntu ufite Imana muri we, ambacho kinazirisha mtu ambaye kuna Mungu, biravuga ngo kubicitegererezo cyiza, ni kuwa kielelezo, kubicitegererezo cyiza, kuwa kielelezo. Iyo abantu bakubonye, watu wakikuona, ntibakubona wewe gususanzwe, hawakuoni wewe kawaida, ahubwo babona itandukaniro riri hagati yawe n'abandi, bali wanaona utofauti wako na watu wengine. Hano hanze hari abantu bisi, hapa nje kuna watu wa ulimwengu, barya Paulo yabwiye abaroma, wale ambao Paulo akawaambia Warumi, aravuga ngo ntimwishushanye n'abiki gihe, akawaambia msifanane na watu wa sasa. Nikiye kintu kizatandukanye itandukaniro hagati y'abiki gihe, ni nini ambayo itatofautisha watu wa sasa n'abantu basenga Imana, na watu ambao wanaomba Mungu? Kitabu cha Mathayo ibice 5:16, 5:16 Mathayo mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Kuni kumuco wanyu ngugomba kumurikira imbere y'abantu, hivyo ndivyo nuru yenu lazima iangazie watu. Ukurimo nuru ambayo iko ndani mwako, usabasha kumurika hacuza umwijima, itangazia mahali ambapo hanyuma abantu bakagutandukanya n'abisi, na watu wakutofautisha na bakavuga ngo koko uyu muntu arasenga, na waseme ukweli huyu ni Mungu. Asifiwe. Mureke tubicitegererezo hagati y'abisi, wacha tukue kielelezo katika ulimwengu, tubicitegerezo muri plot, tuwe kielelezo katika plot, tubicitegerezo muri quartier, tuwe kielelezo katika tubicitegerezo mu gihugu cyose, tuwe kielelezo mu miryango yacu. Nzabwira abantu cyane katika familia zetu, wanaambia watu ahantu hambere Imana irebera ubukristo, mahali ambapo uretse mu mutima, isipokuwa moyoni, ni mu miryango yacu tuvuka, katika familia zetu kule. Uzareba bangaba bicishije abantu rusaku cyane, angalia hao watu ambao wame wa makelele, ariona bashumba badakiranuka mu miryango, hata kuna wachungaji ambao
si wenye haki katika familia zao. Rimwe ryo gutanga gusa rimwe 100 mchango wa 100 inamshinda. Babuze umuntu mu muryango wakati wamepoteza mtu katika familia. Can you imagine umuntu w'umushumba mchungaji baramushira no ku rubuga rw'ubukwe bwa famille pi hata wakimweka kwa group ya harusi ile ariko agatanga excuse hata mtu anaweza kosewa lakini aseme pingamizi ambazo amepatana nazo. Baadaye anasema huyo ni mchungaji. Nijoro nazanganira nari mu masengesho na timu ya hari wacu. Usiku nilikuwa kwa maombi arabo twari kumwe na kikundi cha watu huko. I think ni kwa gatano na ifite masengesho n'abagabo. Ilikuwa Ijumaa maombi na wazee. Umuntu yambwiye nikawaambia vile mtu akababaro yagize mu mutima wiwe, huzuni aliyokuwa nayo moyo. Ukundu yakabza reverend yamukabza amafaranga, vile reverend alimkopesha pesa, aramubwira ngo azayamusubiza umunsi runaka, akamwambia atamrudishia siku fulani, wazabyara ati atakuja kwa faida. Wamusugeza aramwishuza birabanza biragora. Siku ilipowadia akalipisha, ageraho reverend nyina arayabona n'inyungu. Baadaye reverend akapata pia na faida. Kera hari umutwe yatetse kugira ngo asubira mu nyage ya mafaranga, lakini alipata hiyo pesa akiwa na njama nyingine ambayo ilikuwa imepanga. Hanyuma arayamuhereza, akampea. Batandukanya distance itararenga ni minute 5. Walipoachana muda ambayo usiozidi dakika 5, wa munda itamagara wao ndio mafaranga te harakandi bazongize kama mafaranga. Akampigia akamwambia kuna shida ambayo nilikuwa ko nayo haye, uone kama nilikupea. Yangarurire nyuma y'icumweru kimwe ndaguheza inyungu za yandangana gutya. Nirejeshe after 1 week nitakupea faida ya kiwango. Na wale watarashanyura ya decharge bari wandi. Walikuwa bado hawajachana mahali ambapo walikuwa wameandikiana. Sikiza ishara miujiza ambayo iko kirundi mundu. Uwo mundu karaja mbinguni. Mtu kumkosea mtu mwingine, mtu ambaye anaenda mbinguni. Usohagarara imbere y'abantu udakiranuka. Usimame mbele ya watu bila wewe kuwa mwenye haki. Iteka ryose uhagaze imbere y'abantu udakiranuka kudasa n'ibyo uvuga. Kila wakati ukisimama mbele ya watu bila muri yashusha kuzimwa hari ya hanze. Mtu ukufananisha na ile sura ambayo uko nayo huko nje. Hanyuma wa muntu aragati sawa ngo inora haje kumwambia kuja akampea. Akamwambia tumunsi runaka, akamwambia siku fulani. Wa munsi ugeze nihuse. Siku ilipowadia nikaenda. Agiye kumwaka amafaranga. Alipotaka aramubwira tuze duhurira ahantu runaka. Akamwambia njoni tupatane mahali. Aragenda hageze. Wakaenda, walipofika barabonana. Wakaonana. Wa undi wamutwaye amafaranga. Yule ambaye amechukua pesa aramubwira kuri mukundishuza cyane. Akamwambia mbona unanidai sana? Wewe uri mwanya nukumba magana. Kila siku unanipigia. Si wewe wampaye uyu munsi. Mwingine akaniambia wewe sio ulinipesa. Kandi bari bagiye kwandikira nubwo akabiri ugera amubwira ati walikuwa waandikiana. Decharge irahagije ni hahandi ni amafaranga ni haya. Akamwambia mali tumeandikiana ni pale pale. Umvaga nakazi na kataito nako kari indi decharge. Na jina ilikuwa mahali ambapo wameandikiana hivyo. None ukweli kundisha umuntu. Je, mbona umenisumbua? Ati nibeza amafaranga. Mwingine akamwambia nipe pesa yangu. Wa muntu ahitafata kaga papuro bari bandikiranye. Akachukua ile karatasi. Ahitagashanya. Akaichana chana. Agaterera. Arakavungagura ko. Akaichana chana kabisa. Aramubwira ngo ugende udega husha. Akamwambia nenda unishtaki utakapo. Haraho twandikiranye nawe. Kuna mahali tuliandikiana na wewe. Ta mafaranga yawe mfite. Hakuna pesa yako ambayo niko nayo. Mafaranga aragenda. Pesa ikaenda hivyo. $400. $400. Abo ngabo nibo bari mu gutanga meza. Hao ndio wanapeana meza. Hao nibo bayoboye amatorero. Hao ndio viongozi wa makanisa. Hao. Nashinganira n'uyu hamwe ne datu. Tumekuja tukiongea na ndugu hapo. Isi turimo kategori zibiri. Ulimwengu kuna aina mbili. Hari abantu, kuna watu bakeneye kurerwa babuza babarera, ambao wanataka malezi wamekosa watakao walea. Ndababwiza ukuri kw'Imana. Ninaombia ukweli wa Mungu. Hari abantu bakeneye kurerwa. Kuna watu ambao wanahitaji bararerwa nandi, lakini watalewa na kina nani. Abo kabareze nibo bafite tabia mbaya kwa waliofaa kuwalea ndio wana tabia mbaya. Abandi bakabiri, wa pili, hari abavyeyi bahari, kuna wazazi ambao wako ariko babuza abo barera, wamekosa wale ambao watakao walea. Hari intama zarabuze zaragiye, kondoo wameenda. Yewe ni muze dusenge wapi? Njoni tuombe tafadhali. Ni muze mahuguka nimba hari kintu bene wacu banga. Kama kuna kitu ambacho kintu kijanye no kwiga, wanakata mambo na kusoma. Nushaka kubura abakristo zo babwira ngo ni muze mwiga semina. Utakapokosa washirika waambie njoni tusome. Biratangaje umuntu kumara imyaka 10 imyaka 5 muri Kenya. Inastabisha mtu kuwa na miaka zaidi ya 10 atazi Icyongereza bila kujua Kiingereza. Cyo nico kizabereka ko turi down cyane. Hiyo ni ukweli. Biratangaje kuvuga ngo umuntu agira imyaka 5 imyaka 10. Inashangaza sana. Atarabona school fees zuzuye hano ngo yige university azave hano ari umuntu ukomeye. Inashangaza sana university ambazo ziko hapa mtu atoke hapa kama hajasoma. Marangiza ngwimana yaduhaye igihugu ngo duhaye amasezerano. Baadaye mseme kama Mungu ametupa abona abize nibo bazayobora igihugu, wewe wewe uzoba wisi ndio uzohora uri umukozi w'abandi. Wewe utaishi ukitumikia watu. Hari ibyo ikora. Wacha niwaambie kuna kile ambacho Mungu anafanya. Dusaba ko tugomba gukora. Na sisi kuna kile ambacho kinatubidi. Wewe ngo bagaze ngo kumasezerano. Ati nimesimama kwenye ahadi.
ngo niva hanze ngo Imana izankoresha ibyo bitangaza. Nikitoka ngambo Mungu atanitumia. Nta muntu uzokora igitangaza avuye hanze ataragiye ari igitangaza. Hakuna wa maajabu ambaye ameenda Marekani. Abantu Imana izakoresha ni abantu bagiye bafite vision y'icyo bagomba gukora. Wale ambao Mungu atawatumia ni watu ambao wameenda wakiwa na lengo la kile ambacho watakachofanya. Ngo nigera muri Amerika. Si ati nikifika Marekani. Ngo ngabona ifaranga. Ati nipate pesa. Habene watu bafite ifaranga badafite cyo bazikoresha. Kuna mandugu zetu ambao wako na pesa lakini hawana kazi. Ejo nagana na muntu uri muri Amerika. Juzi niliongea na mtu dufite bene wacu bari mu gusabiriza mu mihanda muri Amerika. Akasema kuna ndugu zetu ambao kwa Marekani wakiomba wanaketi katika barabarani wakiomba. Nta muntu urazumva muri mwebwe. Nimesikia na mimi. Barahari bagenda basabiriza. Wako wengi wakiomba. Basabiriza ufite $5 akamuhereza cyangwa $1. Mwenye kuna $5 ama $1. Uwo nawe yasize gavuze ino. Huyo acha akisema huko. Waragiye ngo hari iby'Imana yababwiye ngo bazakoriri. Ati anaenda kuna kile ambacho Mungu amewaambia kama tu. Ngo niwo dutegereje ko ari uzakiza ko. Tunamsubiri huyo ambaye anaomba huko ndio akuje hapo. Fikiria mtu kama. Hari abandi bamaze gushira muri systeme. Kuna wengine ambao wako katika ubuzima bwiyo babuconnect na computer. Maisha yake wameyaconnect na computer. Ari muri systeme y'abanyamerika hose handos. Kwenye system ya Marekani. Habe nubwo ashobora gufata ino moshwari. Hata kama akichukua handkerchief. Systeme ya Amerika irahita imugaragaza aho ari. System ya Marekani itamudhihirisha aliko. Babuje kumwizoga. Kuna yule ambaye wamemkataza pombe. No hari gengo azakoresha abandi bantu. Ati kuna wakati iwe ndio ufata icupa guke. Yeye hawezi kuchukua. Bitabisoniriya muri office bagahita bamenya ko afashe. Inaweza zihirika huko. Unaweza tambua. Agakopera nundi. Basi anaongea na mtu mwingine. Unda akamfuatira icupa akaza kurura gushituma. Mwingine ndiye amshikie chupa ili na yeye aendelee kumnywesha. Kumruva tugeze. Mnasikia vile hanyuma ngo niyo dutegereje musezerano. Ati huyo ndio tunamsubiri. Ngo niyo dutegereje ko azakizigiwa. Ndio akuje abandi bagiye ngo niyo ba sponsor ngo abo niyo dutegereje baza sponsoring. Ati hao ndio wengine wengi wanasubiri. Abandi nibo mushikaze bagacamwa n'amatorero yasigaye. Wakora ambao wana hata yamara kubona ifaranga ngo arafungura ikanisa. Akipata pesa anasema ati atafungua ifaranga ngo wewe ngugende ucemwe gusa. Ati niko na pesa wewe enda tu. Instrument n'ibindi byose n'ikibanza ndabigura. Vyombo pia na mahali mimi nitamutekereza amafaranga azaboneka igihe kanisa gacitsemo. Fikiria pesa ambayo inapatikana. Ukunda azaboneka ari menshi ariko igihe kanisa ritaracikamwe amafaranga kawe. Pesa inaonekana wakati kanisa imetenga lakini kanisa iko kantu umushiraho question mark. Nyie mkiona mambo hayo mbona hamweke swali? Ntabwo mvuze. Ariko kumurasema lakini mnaelewa. Kubera ko umuntu afite ifaranga ngo abaye bishop utaranasengewe. Kwa sababu mtu ako na pesa ati yeye ni bishop kama hajaombewa. Ko turaje hivi. Tunaelekea wapi? Qualification uyu muntu afite ni iye kwe. Qualification ya mtu huyu ni gani? Yesu yaravuze ngo nta mpumyi ishobora kubanda atindi muntu. Yesu akasema hakuna kipofu ambaye anaweza bazagwa mwobo. Mwishowe wote wataanguka katika shimo. Turicaye ngo turi muri Afrika ngo batwareze ifaranga. Tumeketi ati tunasubiri watutumie pesa. Bandi batandukanye n'abagore. Wengine wameachana na wake zao. Chitegererezo. Kielelezo. Hello. Hello. Amen. Amen. Kundu mwaye mundeba ningaho mpa nkora ku bintu by'abandi. Vile ambavyo mnanitazama ni kama ninaguzia mambo. Icyo shaka ni mfite ishaka ry'itorero rya Kristo. Nina wivu wa kanisa la Kristo. Hari ibintu bimbabaje mu kama kuna vitu ambavyo vinanihuzunisha. Babajwe n'abantu bavogera inzu y'Imana bakayikora bakabikorera mu ivyo bashaka. Watu ambao wanakuja katika nyumba ya Mungu kiolela wakafanya mambo. Yatinyutse asigaza akavuga ibyo ashaka ndio maana kila mtu amekuwa mjasiri anakuja na kuongea mambo. Nta gitinyiro kikibaho. Hawaogopi tena mahala hapa. Uzore wao bene wacu dutura nyanga. Ona hawa mandugu zetu ambao tunaishi. Wakiruka ukamwe ati twicare hano. Akavuga ngo tashoboka ndagenda kupokea ili akuje hapa anasema na siwezi kanyaga. Hawezi kamwe kukanyaga kwenye madhabahu. No twebwe dusigaye tusambania no mu kanisa. Sisi hata kwenye kanisa tunazini ndani. Kuko turaje mwisho kuraje hanze ariko nduzo. Ati tunaenda mbinguni. Wewe unaenda ngambo lakini hauendi. Ni Imana abantu basakubonamo. Ni Mungu mgani ambaye watu wataona ndani yako? Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Tuwabarire rwose. Icyakabiri. Pili. Biravuga ngo nukugendera inasema ni kuenenda kuri no mu gukiranuka kwa ukweli na kuwa mwenye haki. Abantu dusabwa kugendera mu kuri inatubidi tuende katika hanyuma tugakiranuka na kuwa watakatifu. Abaefeso bice 5:8 kugeza kwa 9. 5 mstari wa 8 hadi wa 9 katika Waefeso. Turabanya kuri. Sisi ni tunasema ukweli. Turakiranuka. Sisi ni wenye haki. Hone wale kibazo.
Hapo ndipo kuna swali. Nimubwira abantu ngo ubukristo cyane ahantu bwakwamiye. Ninaambia watu mahali ambapo Ukristo umekwamia. Na ahantu uzatestingira umukristo kugira ngo umenye ko ari we. Na mahali ambapo utapima kama Mkristo ndiye. Ni ku mafaranga. Ni katika pesa. Ku mafaranga? Pesa. Mundu azahinduka. Mtu hubadilika. Mundu kama bundi muntu. Mtu anabadilika kuwa mtu mwingine. Paulo yavuze ngo ifaranga no muzi w'ibibi byose. Ndio maana Paulo akasema pesa ni mzizi wa mabaya. Abantu babona Imana muri wewe. Lakini kitakachofanya watu waone Mungu ndani mwako. Nuko uzabo munyakuri. Ni ili wewe uwe mwenye haki. Kandi ugakiranuka. Na uwe mwenye haki. Iyo ugendera mu kuri. Ukienenda katika ukweli. Utari umuntu ubesha. Bila mtu wa kusema uongo. Uko wapi? Ngo ndi kuri stage. Ati niko stage. Kandi uko umuhamagaye uhawe mureba. Na unampigia ukimuona. Nuko hari abantu batagito ikinyoma uongo. Yes, at least hari abantu babeshaga bashaka kwikiza. At least kuna watu ambao walikuwa wanadanganya ili uzicha guhamagariye. Ujui kile ambacho amekuitia. Muzima abantu bakunda kubesha cyane. Mnajua ni kwa nini watu wanapenda kudanganya sana? Nuko nabo bwabo batabizera bazi kumuhamagaye wese swate ashobora kubaje kumwishuza. Ni kwa sababu hawajajiamini, anajua ya kwamba yule ambaye amempigia anamdai bishobora kuba byamenyekanye. Ama kuna mabaya aliyofanya ambayo yamezindika. Nta mutekano bafite kugira ngo ahitaranga aho ari kubera ko aziko anytime ashobora gufatwa. Hana usalama wa kusema mahali aliko ili asije akanasha. Cyane ikinyoma kiva ku bantu b'amakosa b'amanyanga. Hususan uongo utokanao na watu ambao ni wakora ama Mureke tuwabanye kuri mu izina rya Yesu. Watatue watu wa ukweli katika. Bwana sifiwe sana. Cha gatatu. Ni ukugira urukundo nyakuri rutarobanura ku butoni. Ni kuwa na upendo sahihi. Imana ikeneye ko tugira urukundo. Mungu anataka tuwe na upendo. Gitabo cha Yohana wa 2 ibice 4 n'umurongo wa 12. 4:12 Yohana wa 1. Niba dukundana. Kama tunapendana. Dukundane nk'uko Imana yadukunze. Tupendane kama vile Mungu alitupenda. Tuwe na upendo usio na gukunda kandi hakugambanira. Mtu anakuambia ari muri ba bandi bategereje kufa cyangwa bategereje kufa. Ako miongoni mwa watu ambao wanasubiri ufe. Bwana sifiwa sana. Itakani ni kuba intumwa nziza y'Imana mwisi. Ni kuwa mjumbe mzuri wa Mungu kuba intumwa y'Imana mwisi. Kuwa mjumbe wa Mungu ulimwengu. Nigute dushobora kuba intumwa y'Imana mwisi? Ni vipi tunaweza kuwa mjumbe wa Mungu? Ubuzima bwawe, maisha yako ngo bugomba guhinduka ubutumwa ubwabwo. Lazima yawe ujumbe. Si ngombwa kuvuga. Si lazima uongee. Si ngombwa kuvuga. Si lazima uongee. Turi inzandiko zisomwa n'abisi. Sisi ni barua ambazo zinasomwa na ulimwengu. Ubuzima ubayemo. Maisha unayoyaishi. Ubuzima bakuzimo. Maisha ambayo ugaragaza kukijijwe cyangwa udakijijwe. Yanakuzirisha kama wewe umeokoka ama la. No, tekereza kuri ya wizi. Fikiria vile unavyojijua. Uko nawe wicira urubanza kudashitsi. Vile unavyojihukumu kama wewe si mkamilifu. No, tekereza abandi iyo utari kumwe n'abandi, abandi bari bonyine bawe bavuga wewe. Fikiria wakati ambapo haupo pamoja na watu ambao 2 3 4 5 bashobora kwicara hamwe. Kama watu 4 ama 3 wakiwa pamoja. Bakagutanga ubuhamya bwiza. Wanaweza kushuhudia mema. Na ubwawe ndi wiyemera. Hata wewe mwenyewe haujajikubali. Hanyuma nguzobona abantu bicara bavuga ngo runaka ngo kuri ni mwiza. Ati utaona watu ambao watakushuhudia mazuri. Ngo no mukristo. Ati fulani ni mukristo. Mureke tubintumwa y'Imana mwisi. Watatue wajumbe wa Mungu. Hano kubera ko Imana yashatse kutuba hano. Tu hapa kwa sababu ya mapenzi. Ariko se niki gishobora gutuma abantu batubona mu Imana? Je, ni nini ambayo inaweza fanya watu Abakorinto ba mbere ibice 5 n'umurongo wa 20. 5:20 wa Korinto wa 1. Bwana sifiwe sana. Amen. Abantu batubone mu Kristo. Watu waone Kristo ndani yetu. Duhinduke ubutumwa. Tuwe ujumbe. Ubuzima bwacu duhinduke ubutumwa. Maisha yetu yawe ujumbe. Umuntu nakubona rwose akubone kuri umukristo. Mtu akikuona tureke kwirirwa ducira ni manzi. Acha kushinda tukimbia. Abantu birirwa barengukanaho. Watu wanashinda wakimbia. Nguyu ni ukijijwe, nguyu si ukijijwe. Ati huyu ni mwokovu, huyu hajaokoka. Nani ambaye anaweza kuambia mtu ambaye ni mwokovu ama asiyeokoka? Ibyo ukora wihishe biza bigaragara. Yale ambayo nafanya huko mafichoni huwa ya 5 no kugira umutima wicisha bugufi. Ni kuwa na moyo. Iyo umuntu afite umutima wicisha bugufi, mtu akiwa na moyo mnyenyekevu, hanyuma ngugashira abandi imbere na kuweka watu wengine mbele, ukemera kwicisha bugufi. Nubwo ushobora kubura umunyenyekeo, kubali kunyenyekea hata kama wewe ni mtu wa heshima. Alikwemera kwicisha bugufi, lakini kubali unyenyekee. Abafilipi 2:8. 2:8 wa Filipi. Ha undi muntu kwisi, hakuna mtu mwingine wicishije bugufi nka Yesu, ambaye amenyenyekea kama Yesu. Yesu yari umutware. Yesu alikuwa mtawala, ariko ngo yemera kwicisha bugufi, lakini akakubali kunyenyekea. Nushaka kuja hejuru, kama unataka kuinuliwa, uzicishe bugufi, jaribu unyenyekee. Kere ubuzima burahindutse, maisha yamebadilika. Basigaye bagutwaza moshware, wewe wanakubebea handkerchief. Ingwe bamwe ntibaheruka Biblia wengine hata Biblia hawabebi. Ntibaheruka gufata Biblia mu ntoki, Biblia hawabebi tena. Baza bayibatwarira,
huwabebea Biblia bakayizana bakayishitsa hano na wanawaletea kanisani, bakayikiza hano bakayishira hano, wanaitoa hapa wanaiweka hapa, bakanayirambura, pia wanamfungulia Biblia hanyuma agasoma na anasoma, yarangiza kubwiriza hakaza abandi bakayikiza hano, anapokamilisha bakayisubizaho yari yicaye, wanairudisha mahali ambapo anaketi, gusohoka akaboneka abandi bayisohokana, anapotaka kuondoka kuna wale ambao wataichukua. Na wewe ni askari mgani utagenda ni ntwaro yawe ambaye hatembei na silaha yake? baraka bamwe ntibakicinjira muri mabudu, hata wengine hawakuji kwa araza mu mwanya wo kubwiriza gusugeze, ati anakuja wakati ukiwadia kuhubiri. uraruta Yesu wabanaga n'abafarisayo n'abanditsi bose. Wewe ni zaidi ya Yesu ambaye aliishi na mafarisayo. Yesu yatangiye gukora imyaka 3 n'igice. Kila wakati Yesu alianza kufanya kazi. Hateraniro na rimwe Yesu yagezemo, hakuna kusanyiko hata moja Yesu alifika. Bae barangiza yageza ribamo itangiye kugeza rira. Yeye alikuja mwanzo hata mwisho wake. Mureke twicishe bugufi. Wacha tunyenyekee. Ese kuntwaza ibitabo nico gituma nubaho. Kunibebea vitabu ndivyo itafanya niheshimike. Na makoti n'ibikina na masuti na mambo ingine. Ura na pastor ukagira ngo uhuye na meya. Kupatana na mchungaji ukagira umepatana na governor. Abandi basigaye bakingura imodoka. Wengine wanafungulia hata gari. Mwaba Kristo. Enyi wa Kristo. Mwabashumba. Enyi wachungaji. Mwaretse tukicisha bugufi. Simwache tunyenyekee. Hari abandi basigaye batanga amafaranga kugira ngo ubone umushumba. Kuna wengine ambao wanatoa pesa hata hariho mafaranga runaka kugira ngo ubone umushumba. Kuna pesa kiwango fulani booking appointment yo kubona pastor, hata wana book ili wamuone mchungaji. Abandi bari mu gutanga ngo majeto kugira ngo basengego akarara. Wengine wanapeana umurongo ukaba munini akarana akagira iminsi 2. Wanalala wanakuwa na siku hata 2. Ariko umurongo wijeto yo kuzaja gusengera. Yumo kwenye mstari wa kwenda kuombewa. Ariko abantu bageze kure. Watu wanafika mbali. Iyo ni Imana ambaye shaka. Huyo ni Mungu ambaye tunamtafuta. Imana ibera hose cyarimo no sengera mu cyumba. Mungu ambaye naweza muomba hata nikiwa chumbani. Ndara nije tongo basi tukabagenda ngakuya kwa Mungu. Wanaenda mapema na makadi kama vile. Mureke twicishe bugufi. Mwache tunyenyekee. Bashumba twicishe bugufi. Wachungaji tunyenyekee. Ibyo ngibyo cyane twe biriho. Hayo hususana yako kwa turazamutse tugeze kure. Tumejinua sana tumefika mbali. Ekagaso umuntu wabaye ngutera intambwe agera ngo hakurya y'amazi. Wacha yule ambaye ameenda ngambo. Ni gitangaza. Ni maajabu. Ekagaso umuntu gufite kanisa ringana ngiri. Wacha si mtu ambaye kuna kanisa kama hii. Ni kugenda kandagira abantu. Anaenda akikanyaga watu wengine. Ngo hari amakanisa mwatageramo nanda yemerewe. Ati kuna makanisa ambaye hawezi kuyafikia na yale mengine. Wacha tunyenyekee. Ibitabo zona niko gutwara Biblia yanje. Biblia yangu nitashindwa na kuibeba. Mnajua miaka ambayo ninayo nikiwa na Biblia hii. Sambira abantu habe na mushumba twawe yangango ngo abantu kwaze. Ninaambia hata kuna wale ambao wamesema ati wanibebea diakoni wacu zunwaza Biblia. Hakuna deacon kwangu ambaye ananibebea Biblia. Igihe naha tutari kumwe n'abadiakoni sinjwa yigira nje nyine. Wakati niliishi bila wao, iyo natunze muri gorira ndi mu mashamba ndahantu hataba nabandi. Biblia ambayo niliishi nayo nikiwa mashambani. None ngeze hano ndi mukurya neza niyo nzona ngo. Sasa nikifika hapa nikila vizuri ndio maana ndio nitakushinda kubeba. Bamwe imbere abandi inyuma. Wengine mbele wengine nyuma, wengine huko upande. Twitonde. Twende pole pole. Please twitonde. Twende pole pole. Abantu bakubone mw'Imana. Watu waone Mungu kupitia wewe. Yesu yari umuntu woroheje. Yesu alikuwa mtu mnyenyekevu sana. Musumwe ngo abigishwa Biblia ngo bimiriye abana bato bagiye kusanga Yesu. Mitume waliwazuia Yesu arabagira ati nimubareke nimureke. Yesu akawaambia muwaache. Ngo nimureke abana bato yabazi wawe. Wacheni watoto wadogo waje kwangu. None wewe. Je, wewe wangira n'abakuru abana bato bakoye? Wewe ambaye unakatalia hata watu watoto wanaweza kushaka kuri ofisi agukene afite kibazo cyihutiro. Kama Mkristo anakutafuta ofisini kama ako na shida, hanyuma ukamuheza appointment yo kuza ejo bundi na unamwambia ati akuje kesho, kandi kibazo yarakene yari no na shida alikuwa anataka uitatue. Umva ko tuzabazwa ibintu bimeze gute? Sasa tutaulizwa mambo yapataje. Abandi ngo bazafunga amatelefoni, wengine uzima simu zao. Mureke mbabwire kintu mwebwe gaho turi bamwe. Wacha niwaambie hili. Umushumba ufunga telefone abashaka iki? Mchungaji ambaye anazima simu anataka nini? Muzi ko umushumba afite lore nishakora. Mnajua mchungaji ana jukumu nyingi ambazo anazifanya. Uri umushumba? Moja, wewe ni mchungaji. Uri umuvyeyi? Wewe ni mzazi. Uri umuganga? Wewe ni daktari. Nonese nimba hari umuntu ushaka gupfa kugira ngo yirege. Kama kuna mtu ambaye ako maututi anataka kukata, hanyuma araguhamagaye nijoro arakubuza, amekupigia usiku akukose, kurumva kurwo rubanza uzarukira. Hukumu hiyo utaiepuka. Ha muganga uzufunga telefone. Hakuna daktari ambaye anazima simu. Bana zano babasabiye amango ngo mutabizo kumpamagara ijoro. Wengine wanasema ati hakuna mambo ya kunipigia usiku. None umwana wawe yakubuza usana ijoro. Mtoto wako anaweza kuamsha usiku. Ukamubwira ngo reka mfite ibitotsi, wamwambia ati wacha niko na usingizi. Cyangwa nukutamenya inshingano. Ama nikute kujua jukumu zenyu.
we ngo hano ngo bazatisha umuntu ati none se niba atagutesha umutwe bazawutesha kusumbua atasumbua nani muri bimwe Imana izaduhembera moja wapo ya mambo ambayo Mungu Imana izaduhembera kubura ibitotsi abandi baryamye tuzawadia kukosa usingizi tukarara twicaye ku bandi kulala tukiketi kwa sababu ya watu wengine naraye ku kanisa hata usiku huu nimelala kanisani ariko twasenze turangize nanone sinaryamye lakini tumeomba sijalala kubera ko narimo nkurikirana umuzehe ugiye kubyara mama Rose kwa sababu nilikuwa nikimfuatilia mama ambaye alienda zanatini wacu uja kubyara umbiwe hakuna mtu wa kwetu ambaye anaenda zanatini kujifungua bila mimi kujua azatangira kurya muzamutangira kugira anaanza kama vile mna ngatangira kumukurikirana kiri mu rugo naanza kumfuatilia kiwa bado nyumbani nkavuga ati se ko muzamumbaza nibyo mwo kabaje abagabo banyu namwambia mbona mnaniswali hata ngo agende kwa muganga ngo cyangwa baretse je aende zanatini ama aache kwanza ko mu bicho kibazo mnasikia swali genda ati enda nuhagera turaguma tuvuga enda ukifika tutaendelea kwa Kristo n'abana beza na Wakristo ni watu wazuri Abakristo bumvira abapasteri babo Wakristo wanatii wachungaji wao ariko yari umupasteri mwiza lakini akiwa ni mchungaji mzuri naraye nicaye hata nimelala kugesigihe yavuye muri salle dope saa 11 hata alipotoka chumba cha upasuaji saa 12 kuva mu gitondo ndo mu ikanisa naza ngoma gukurikirana hata asubuhi niliendelea kufuatilia habe n'ubu nyine ngeze hano hata nilipofika hapa mbajije umugabo wangu ese bimeze nimeuliza mzee wake mambo ya kwaje arambwira ngo umwana ni sawa ameniambia mtoto ako sawa yes niko kazi kaje hiyo ndio kazi yangu ntabwo nzitirirwa izina ry'ibyo ndakorera hawatanipanga jina ya kile ambacho mwabe abashumba mwese ndi mwikoreye inga ndiyageze ibyara tukikorera inyana nyote simmepewa na nyina simmebeba ndama abandi bakimuka bakagusiga ukararanzira n'inyana na nyina yabo kukuacha kwa sababu none kubera iki twishimira kwitwa amazina y'ibikomerezwa mbona tunapendezwa na kuita ariko tugahungira imituma twitwa baronaka lakini tunatoroka jukumu la ile jewe kugomba mushumba kugeza nona hata wakati nilipokuwa mchungaji kugira imyaka 20 karibu miaka 20 sindafunga telefone sijazima simu sindafunga telefone sijawahi zima simu telefone yanje biri on simu yangu ni on unshaka we salambona yoyote anitakaya na nione uretse no gufunga telefone bisanzwe hata wacha na kuzima simu kuva za WhatsApp zizi hata WhatsApp tangu ilipo bandi hewani kuri WhatsApp mimi niko WhatsApp utikubera iki kwa nini hari udafite inite ariko ashobora kuba afite bundles kuna yule maybe hana credit lakini akona bundles afite inite ariko kamba kuri hata anaweza ku-call kwa WhatsApp sizava ku murongo mimi huwa sitoki sizava ku murongo sitoki online hari abantu benshi nzatabara mwijoro abandi baryamye kuna watu wengi huwa nawasaidia kama wengine n'abakristo abandi wakristo pia hari n'abandi basabafungu kuna wengine huwa wanafunga yagira cyo ku murongo akifanya hivi ngo nijabonye ku murongo kandi ko sini mukristo wacu ati mimi ndiye ameniona online ngo baramufunza none ni mutabara ati amefungwa sasa baramwaka amafaranga ati wananiitisha pesa fulani yabo nafashe untabara tafadhali nisaidie kamuhereza amafaranga ninamtumia bakamufungu na anafunguliwa yes ndio hivyo huyo mwungeri huyo ndio mchungaji hello timuntera mawe hamtanitupia mawe ariko nukuri kwijambo na huo ndio ukweli wa Mungu sivyo mwabavyemu siko hivyo wa mama Biblia zivuga ngo ijambo ry'Imana nubugi n'ingota ikebera mugi ya kwamba ni panga ambalo niko kuri kose huu ndio ukweli wote tugabanye izubahiro wacha tupunguze heshima baro bantu waze mushwari wani bebe hata wanibebee handkerchief ariko yeye baro bantu waze na mushwari hata handkerchief wanibebee huruva abandi basigaye babatamika none ko asama bakarundamo pengine wengine huwa wanawalisha finally bizagenda mwishowe kutaendaje umushumba si umuntu wo gutinywa mchungaji si mtu wa kuogopewa ni umuntu wo kubahwa ni mtu wa kuheshimika akaba flexible akegerwa na mwepesi wa kukaribiwa na watu wote uko niko niyo fenomene hivyo ndivyo ntabwo umushumba agomba gutinywa mchungaji si mtu wa ahubwo agomba kubahwa bali ni mtu wa kuheshimika akegerwa na mtu wa kukaribiwa amen amen mane tubabarire Mungu atusamehe gatandatu 6 nugufasha abababaye n'abari mukaga ni kusaidia watu ambao wanaumia na watu ambao ikizatuma ureba umuntu ukabona ari mu Imana kitakacho kuzirishia mtu ambaye n'umuntu ugira umutima w'impuhwe ni mtu ambaye kona moyo ushobora gufasha abandi bababaye ambaye anaweza saidia wenye wameumia n'abari mukaga na wale ambao wako tekereza ukundi Imana izi gutabara fikiria vile Mungu huwa anakusaidia kubera iki wewe utagomba gutabara abandi mbona wewe hauwezi saidia watu wengine gitabo cy'imigani bice 14 n'umurongo 31 14:31 Mithali Bwana asifiwe sana amen na abantu bangahe wari wafashe ni watu wangapi ambao umewasaidia wewe unashaka kutekereza mutima ku kwezi ninde muntu wahaye ni shilingi rimwe fikiria kimoyo
ni mtu mgani ambaye umempea warangiza ngo inyatsi ngo bikingo sigaye nkora nk'abandi muri konti bitungana ufanya kazi kama wengine lakini ariko tuvugisha ukuri tuseme tu ukweli ukwezi kose gushire mwezi wote unawezaisha nta muntu asangiza umugisha wawe bila mtu ambaye unaweza shirikiana na yeye ifaranga zinjira ruko zasose unajua pesa inaingia kwa sababu imetoka ibyo mwari mubizi mnajua hivyo fenomene yo gutunga no kurekura njia ya kutajirika ni kuachilia musome igitabo cy'umubwiriza ibice 11 Mhubiri aravuga ngo nyanyagiza imbuto zawe ku mazi nasema panda mbegu zako juu ya maji alafu nyamazi ibyago bizatera isi haujui wakati ambao zabindi ngo wakoze dhiki itakuja ngo bizazenguruka yale ambayo umefanya yatazunguka hanyuma uzahura nabyo igihe baadaye utakuja kupatana nayo hari icukene wakati kuna kile ambacho Zaburi ku gice cya mbere Zaburi n'umurongo wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu sura ya kwanza ya pili ya tatu umurongo wa kabiri I think kuri B yaje ku wa gatatu B ukielekea sura ya tatu jambo ndarikunda cyane jambo hilo huwa nalipenda Bwana sifa sana havuga ngo igiti cyera imbuto ngo igihe cyacu nasema mti uzaa matunda wakati wake ukiwadia unanirwa no kugura indi muntu soda unashindwa hata kumnunulia mtu mwingine soda hari umwana wigeze sasa hari amukanisi wacu kuna mtoto ambaye aliwahi kuja kanisani kwetu twicaye twarabashumba bane tulikuwa mahali ambapo tulikuwa hari abantu bazi kwishurirwa kuna watu ambao wanajua aragenda gura credit inite akanunua credit ya Airtel agura 20 akanunua 2020 tulikuwa wachungaji wanne urumva yakoresheje 80 alitumia shilingi 80 dusotse amateraniro gucya ya mbere tulipotoka service ya kwanza aza kudusuhuza aho twari twicaye akaza kudusuhuza yagafunyitse hano alikuja kutusalimia akiwa nayo katika kitanda akaza akagusuhuza akakusigama kusalimia anakuachia hiyo credit urumvaga n'abakobwa n'abasiga bagira imifuka na wasichana vile vile siku hizi wako na agakoramo agasuhuza undi anaguza ndani anamsalimia numva asizemwe akantu nikasikia ameniachia kitu kini cyageheko no ni rizi mbona ari credit ya Airtel nikaona ni credit ya Airtel numva kintu nikasikia kitu ntangira gutekereza uyu mwana ni gutahishuriwe kungurira credit nikaanza kutafakari je huyu mtoto amefunuliwa vipi kugira ngo abandi bantu batambona uko abandi baza kunda watu wengine walikuwa ngashira munsi ya Biblia nikaweka chini ya Biblia na uko yagenjereje niko yagenjereje n'abantu vile alinifanyia ndivyo alifanyia wachungaji wengine arangiza rigenda baadaye akaenda nkansinya kubwira baba nikashindwa kuambia watu bose baragenda watu wote wakaenda ndatangira he nikasema nitaanzia wapi no twese gatuza guturagara twese kwa turebana sote tukaangaliana ukazuka reba sasa uliangalia hivi na kurudisha hari umwana unkore surprise nikasema kuna mtoto ambaye nifanyia surprise sasa igenda gute mbona bose barasetse nikaona wote wamecheka umwana uje arandamutsa ansigira credit akanisalimia akaniachia credit bose gambona barambuye amaboko titwese dufite wote wakafungua vitanda nawe bayiguhaye na wewe ulipewa none usigara nikibazo muri sasa nikaachwa nikiwa na swali imagine umwana w'umukobwa utarashaka fikiria msichana ambaye hajaoleka utekereza ko ashobora kubona umugisha uva kubashumba ambaye nafikiria baraka ambayo inaweza toka kwa wachungaji credit ya 20 kwa sababu ya credit ya shilingi 20 uziko hari abantu satani yamaze kumaraho imbaraga unajua kuna watu ambao shetani agatinya gukorera Imana uko ubushobozi bwe bungana anashindwa kutumikia Mungu kadiri ya uwezo wake ngo nibikengo biteye isoni ati ni machache yanaibisha hakindi biteye isoni imbere y'Imana kuna kitu ambacho Biblia zivuga gukiranuka muri bikirani uzongera ile usema yule ambaye ni mwenye haki kwa machache ndiye atwishe nuko tudakirana umasikini ambao tunao ni kwa sababu sisi si wenye haki umuntu wari waguriya na soda ni nani ambaye umemnunulia soda cyangwa mwicaranye n'undi mugiye mu mugi ama ukiwa umeketi na mtu mkenda gufasha wacha niwaambie siri ya kusaidia ntabwo dufasha gusaba we n'ababaye hatusaidii wale ambao wameumia habe na wa wundi wibwira ko kurusha ubushobozi hata yule ambaye na shobora kumubwira ngo nakurihira nturiye unaweza mwambia leo nitakulipia nauli tukamuri hambere kubera kuzi ko adashobora kwemera kwa sababu unajua kama hawezi kubali unalipa nauli mbele nimelipa tugishurirwa rikomeye tuwe na maono Bwana asifiwe sana asifiwe Yesu dutambuka inzego zo kugira ubugugu tupite kiwango cha kuwa watu wa 7 Bwana asifiwe sana ngo nukubabarira vuba nikusamee sana no kutabika inzika na kutokuwa na abantu bazakubona mu Imana ryawe watu watamuona Mungu babandi mwakosanye bazabumenya ko wakijijwe ryawe wale ambao mmekosana watajua wewe umeokoka nigihe bazabona ko wababariye ni wakati wewe utakaa kandi muri wowe utagira inzika na bila Abakolosayi ibice 3:13 13 8 kiravuga ngo no gukunda gusenga ni kupenda kuomba no guhorana inyota ijambo ry'Imana na kuwa na kiu ya neno la Mungu. Timoni hizo zose nibona zino tebe zose dafite abantu. Si mnaona viti hivi ambazo hazina watu. Ntabwo bose bagiye gutara muko mutekereza. Wote hawajaenda huko katika ibada. Habe naho sose muri metero 10.
ukitoka hata mita 10 uhasanga bene wanyu bahagaranye, unaweza pata ndugu zenyu ambao wanasimama hapo. Siko imeze siko hivyo. Nta nyota yo gutera nikiba mu bana. Hakuna kiu ya kukusanyika ndani mwa watu. Kubera badayimoni. Kwa sababu ya icyacenda 9. Aricho nja kurangiriza ku cyacumi. Nitakuja nikielekea mwisho. Icyamunani ni ya 9. Cyacenda 9. Biravongo nugutanga ni kutoa n'umutima wawe wose na moyo wako wote. Dukunze gukora ibintu bya fundraising. Tunafanya fundraising. Jewe ndi tubikora iwacu cyane. Sisi kwetu huwa tufanya. Nigiye tuyikoze. Na wakati tumefanya. Uzoje kuri YouTube birahari. Enda YouTube. Ntabwo zijya fundraising izo kuvuga ngo turatumiza umuntu ngo aze kudukoreshereza fundraising. Zile fundraising za kuitisha watu ambao abantu bazi gusetsa no gushekera. Ati wale ambao wamejua kudekeza watu. Ubwo butumwa bumwe abashumbamo. Injili hiyo nimekuja kupata watu wengi. Mureke mbabwire iryo banga. Tusoma Biblia hiyo. Si huwa mnasoma Biblia. Zivuga ngo Imana ihereza umugisha. Biblia inasema Mungu ubariki. Icyambere. Kwanza, umuntu watanze uko ubushobozi bwe bungana. Mtu aliyetoa kadiri na uwezo wake. Icyakabiri. Pili, umuntu watanze mtu aliyetoa ico yumviriye mu mutima we, kile ambacho amekifikiria na kutekereza na kufikiria, akabona ko ari ngombwa akagitanga, na ameona ni vema akitoa. Ariko bizo kwinginga, lakini ile mambo wewe ambaye suti nziza, ati amevaa suti nzuri, ngikirato cyo ngiri mu 5,000, ati kiatu yake ni ngipantaro ngiri mu 10,000, ati trouser yake ni ngwisaha ngiri muri 1,000, ati saa yake ngwisakame ngifite n'abana bazo, ati umuntu bakamuhara mu 50,000, mtu wanamu ngo kandi uyu ngwishitse mu uyo ngo agira icyayi gikoze, ati mtu huyu ukifika kwake ngo azayakira abashitsi neza, ati huyu huwa anapokea wageni vizuri. None umuntu akama ahinduka amazi, mtu sasa anasikia kabisa barangiza, baadaye wanampea kipaza sauti au ngo 5, ati 5, ati 500 adafite kuyatanga, hata 500 hawezi. Muzagende mukore research mu makanisa, nenda mfanye research na makayi yuzuye amadeni. Tuna vitabu na vitabu ambazo zinajaa madeni. Ngo batanze 300,000, wanapotangaza wanasema ati wametoa ngo cash ni 70,000, ati cash ni izo 70 niyo mafaranga mubara, na hiyo 70 ndio pesa. Ariko ayandi yose ndazishuka, madeni nyingine. Iyo ni consequence ya mbere. Consequence ya kabiri, madhara ya kwanza. Madhara ya pili, iva kuri babandi bakoresha amafundraising, ambayo inatoka kwa wale ambao wanafanya. Ntabwo aba bantu tubahisha ukuri kose, hawa tunawaficha ukweli. Umuntu yakagombye gutanga ifaranga azi ko azazihemberwa. Mtu lazima atoe pesa, ariko igihe umuntu atanga bitamuvuyemo, mtu akitoa bila kutoka kwa kandi umuntu agatanga uko ubushobozi bwe butangana kugira ngo yikize mu bantu, tofauti na aya mafaranga atanga ntazahemberwa n'Imana. Pesa hii ambayo natoa hata kuja umubari w'amafaranga Imana ibara, idadi ya pesa ambayo ni wa mubari wazuvugana n'umutima we wa mbere uvuga ngo aratanga 200, ile idadi ambayo moyo wako ulikununua. 200 byose yatanze 1,800, ayo Imana ntiyabara. 1,800 hayo. Mureke dutanga uko umutima wacu tubwira, wacha tutoe kadiri. Icyanyuma arico nangirizaho mwisho, aho ngaho tuhasanga Abakorinto ba 2 ibice 9 n'umurongo wa 7. 9 mstari wa 7. Icyanyuma arico nangirizaho mwisho, biravuga ngo no guharanira amahoro, ni kupigania amani, nubwo abandi batayashaka, hata kama wengine hawataki. Igitabo cy'Abaroma ibice 12 Warumi n'umurongo wa 18 na mstari wa 10. Guharanira amahoro, kupigania amani, nubwo abandi mu bana batayashaka, hata kama wale ambao mnaishi na wao hawataki. Reke ndangirize kuri iri jambo, wacha nihitimishe kwa neno hili. Ndagira ngo mbabwire abakristo tuba tuja mu ijuru, wacha niwaambie abakristo ambao tunaelekea mbinguni. Hari umuntu uzuvuga ngo yengo ngize iminsi nshaka runaka ngo bigisa ngaho ari agasuzuguro. Kuna mtu ambaye anasema kuna siku fulani ngo kuguma kumubwira ngo ningo kwisumeta, kuambia mtu ni kama ninanyenyekea kwake. Uzaharanira amahoro kuzageza umunsi Yesu azagaruka. Pigania amani hadi pale ambapo Yesu haijalishi nubwo abandi batayashaka, tacho bitwaye hata kama watu wengine. Biblia iravuga ngo kurwawe ruhande, Biblia inasema kwa upande wako ubane n'abantu bose amahoro. Iweni na watu wote. Abantu basaba uzuva mu muhana abantu bariri, utoke katika kijiji watu wakumisi, uzuja hanze abantu bagira igihanga cyabo, enda huko watu waone wimuka abantu bavuge ngo iri kanisa runaka, abantu basa batekere babona n'intebe yawe bariri. Utoke kanisani watu wakiona kiti ulichokikalia watu wa nao wala abandi bari gusengera ngo bimuke. Kuna watu ambao wanaombea wengine ndio wahame. Arewa numvishe bavuga ngo basengera runaka ngo kwere kunda tugoye. Kuna watu ambao nilisikia wakisema kwa sababu visa ngo afe kuja hanze ngo ari kwa gende, kwa sababu ametusumbua tumwombee Mungu ampe visa ile, umuhe visa ari kwa gende, wampe visa aende atuondokee. Imani tuwabarire, Mungu atusamehe. Mureke tubane n'abantu bose amahoro. Wacha tuishi na watu wote kwa amani. Isi tuzayibamwo, ulimwengu tutauishi,
ariko yo ndikatubemo. Lakini ulimwengu hauta. Nitwe dufite mission yo guhindura isi. Sisi ndio tuna jukumu ya kubadili. Biblia zitubwira ngo muzagera hose. Biblia inasema mahali tutakapo muzakandagiza ikirenge. Mahali ambapo mtakanyaga na nyayo mtabadilisha. Ariko isi nditwemere kuduhindura. Lakini ulimwengu usitubadilishe. Abantu nibakubona. Watu wakikuona babone Imana muri wowe. Waone Mungu. Imana ibaho umugisha murakoze. Mungu awabariki. Amen.